Ewe bukomezi bwanje nzogucurarangira kuko uri ubuhungiro bwanje butamenwa kandi ukaba uri Imana yanje, Imana y'ubuntu. Turi imbere y'Umukama, turi imbere y'Imana muri iyi saa sita z'ijoro, turi imbere ya mushobora byose, turi imbere ya nyene ijuru n'isi. Turi ku munsi ugira 218 muri uyu mwaka wa 2026. Igenekerezo ni rya gatandatu ukwezi ni uk'umunani umwaka ni 2025. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi ku gicaniro cya mbere kandi igicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Iri zamu rya saa sita z'ijoro murazi ko riri hagati ya saa sita na saa 9. Dusanzwe twakira isezerano ry'umunsi. Uyu munsi turakira isezerano ry'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Iyo tuvuze ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu, mwari mukwiye kumva ko iryo jambo gutabarwa ntabwo Imana itabara nk'uko abana b'abantu batabara. Imana itabara gusumba uko tubyibaza. Imana itabara gusumba iby'amafaranga dufite ku makonte byo dukora cyangwa byo dutabaramwo. Imana itabara gusumba uko umubyeyi wawe yotabara. Imana itabara gusumba uko sheri wawe yotabara. Mu kigabane cya 17 murongo wa 31 mu gitabo cya Mwene Siraki havuga ngo ni igiki gisumba kwaka izuba? Nta kihari. Ngo ariko mwene Adamu akiyumvira mu mutima w'ivyinabi, akirengagiza ko ari ivu, akirengagiza ko ari uwubona. Mugabo izuba ryakaka riragaragaza Kristo. Birasigura ngo iyo Kristo yuzuye mu mutima wawe, yuzuye mu buzima bwawe, ntabwo ubura uwo guhona, ntubura uwo kugenda akagirira. None rero imbere yuko tugira isengesho ryo kwakira isezerano rishasha ku buzima bwacu kandi rishingiye ku butabazi bw'Imana kuri twebwe, banza umenye utu tuntu. Ubundi Imana ihorana n'abayo. Iyo mvuze ngo Imana ihorana n'abayo, bishobora kukunaniza kubitegera, bishobora kukunaniza kubyumva, bishobora kukunaniza kubisobanukirwa. Ariko se wibagire neza ko muri Samueli wa 2 mu kigabane c'indwi mu kigabane c'icera, mu gihe Dawudi yatonesha Mefibosheti, yaravuze ngo murongo w'indwi niwo nshaka. Dawudi amubwira ati ndutsi. Mu zindi Bibiliya Protestant cyangwa soft avuga ngo humura ndutsi, ngomba kukugirira ubuntu kubera Yonatani so wawe. Nzogukomorera itongo rya so wawe Sawuli kandi uzokwama ufungurira ku meza iwanje. Yongera kunama avuga ati mbega umusuku wawe wabaye nde kugira ngo werekeze amaso yawe kuri jewe meze nk'imbwa yapfuye? Ntutinye. Iri jambo ntutinye ryavuzwe n'umwami Dawudi, aribwira ubusanzwe afise impamvu y'ugutinya mu mutima wiwe. Iri jambo ntutinye ryabwiwe Mefibosheti. Gato mbagarukane mu makuru y'umugabo Mefibosheti na Dawudi. Murazi neza ko Yakobo Burayimu yabyaye Ishmael,
Isahaka umuhungu w'isezerano kuri Sara, Ishimayeli kuri Hagayi, arabyara n'abandi bahungu 5 kuri Ketura. Mugabo Imana yavuga kuri Isahaka. Isahaka arabyara, abyara kuri Rebeka Amahasa, urubyaro rumwe rumwe abahungu 2 Esawu na Yakobo. Imana ivuga ngo ni urubyaro ruri mu ibihugu 2, ngo kandi Imana yakunze kimwe yanga ikindi. Icyabaye ni igiki? Yakobo niwe yabaye umunyamasezerano. Yakobo abyara abahungu 12. Uwatanguye gutwara igihugu bamaze kureklama, bamaze kwisabira kuyobora nk'abami bose, kuyoborwa gutwarwa nk'abami bose, yabaye umubenyamini. Uwo mubenyamini aragenda aratwara, yabaye Sawuli umuhungu wo kwa Kishi. Niwe mwami wa mbere yabaye wa Isirayeli. Rero yarafise abahungu, umwe muri bo yitwa Yonatani, yari imfura, niwe yari samurago. Mugabe igihe kimwe amaze kugwara, Imana yamaze kumugaya, yitoreye Dawudi umuyuda. Umutima wa Yonatani nguhuza n'uwa Dawudi, ku buryo Dawudi se wa Yonatani umwami w'Isirayeli Sawuli yagomba kumwica, mugabe Yonatani akamuburira kugira ngo ntamwice. Bivuga umutima wa Yonatani yari abahungu b'intwari badashingira ku bugome bwa se, ariko bagirane bakurikira, bagirane bakurikiza itegeko ry'Imana, bagaharanira ukuri, ku buryo ngo akimubona ngo yiyambuye inkota aramuhereza, ibintu byose aramuhereza. Se wiwe Sawuli ku buryo yamumututseko, aramumutukako. Birasigura iki rero? Mu nyuma Sawuli amaze kwangwa n'Imana, Imana ikimika Dawudi. Sawuli yaguye mu ntambara y'Abafilisiti, agwa ku musozi Gilibowa, bamwicana n'abahungu biwe bose. Hasigara kuzukuru agahungu ka Yonatani. Yonatani yarasezeranye na Dawudi ati ninangura gupfa uzonderera, nawe nutangura gupfa nzokurerera. Atangura gupfa Yonatani kubera ubugome bwa se, azira ibyaha bya se. Kagahungu Mefibosheti gasigaye, mu bitandukanye hariho Ishibosheti mwene wa Yonatani, mugabo dusangiye nyina. Kabona Mefibosheti umuhungu wa Yonatani. Mefibosheti gasigaye, Shira umuyaya wiwe ngo abyumvishe ko she yapfuye, yagize nako barahunga ngo aragatibura hasi kabakamuga, acahungira ahitwa Lodebari ku Makiri. Dawudi amaze kuja ku ngoma aravuga ati bari umuntu yasigaye mu muryango wa Dawudi shobore kumugira neza kubw'ineza ya Yonatani, ko barasigaye hariho wasigaye mu muryango wa Sawuli. Ntimuzokwigire mwirengagiza ineza mwagiriwe n'abantu mu buto bwanyu canke muri bya bihe by'imibabaro, muzokwame musigarana ikintu kizobubaka kikubaka amateka yanyu. Barambwira ati yarasigaye witwa Mefibosheti, ari Lodebari yo kwa Makiri, kanuka kamuga, ibintu nk'ibyo. Mugara avuga ati genda mu munzani. Wewe akibona umwami amutumyeko, ageze imbere y'umwami arasusumira, kuko yarazi ati nanje bagomba kumuhosha kuko ari je nacitse ku icumu, kuko abahungu bari barasigaye bo ku mukobwa wawe umwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli, abahungu ba Mikali barongeye kubica. Abagibiyoni aribo babasabye, mugihe Abagibiyoni inzara yari yateye muri Isirayeli, Dawudi agiye gusenga bazimana igituma ari inzara muri Isirayeli. Imana ikamubwira ati guhera kuri Yozuwe mwararenganije Abagibiyoni, genda mubabaze icyo bashaka mukibakorere, mize mbakure ku inzara. Abagibiyoni bacavuga ati kubera Sawuli ari we yaduhoneje, turondere ko hari umuntu n'umwe we yasigaye, natwe tumuhonye tubone kwimarisha ko nibasaba gukora ibwami. Gumvikana ko nubwo gushora kuba yimanirwa ya mahigo niwe kusaba gukora ibwami nakindi, ngo bahisemwo abana ba Mikali. Dawudi arabatanga, muga Mefibosheti ntiyamutanga. Nukuvikire Mefibosheti niwe Dawudi abwiye ngo humuranutsi, kuko nazoreka kugira neza, nzogukomorera amatungo yawe yose. Niryo sekuru arabirongo kubera iki ineza ya Yonatani. Abagayi mubyutse sasa sitagusenga, abagabo mubyutse gusenga, nimwakira makuba muhura nayo, imibabaro muhuye nayo, ngo muyihuze n'ubuzima bw'abo bana banyu, muzoba muri ko muracumura ko Uwiteka.
ineza mugira, ukwihangana mugira, ukubabarira mugira, ugutagira ihorihori mugira, ukuyoborwa n'urukundo, ukuyoborwa n'ukuri, ukuyoborwa n'ubutungane mugira, nibyo bije gukiza ubwoko bwanyu. Baza rero mwumve ko uko hari ineza yatabaye Mefibosheti, hari inabi yishe ababyara we, atagapfuye nagakira. Mefibosheti yarokotse kubw'ineza ya se Yonatani, ariko abahungu ba Mikali ntibavugwa amazina, gusa bari benshi barashikindwa, nabo barapfa kubera inabi ya sekuru, nuko batacyo bitayo ababyeyi bawe. Iyo rero ubayeho ubwiriza kumenya uti hagati y'umuvumo n'umugisha nkorera. Murumva ko hari umuvumo kuri Sawuli, bose basekuru ni bamwe, umwe avuga ku mukobwa, undi akavuga ku muhungu ishikene gisaza. Imana irateranya urupfu, ibateranya ibyago kubera amakosa ya sekuru. Mugabo umwe aratabawe kubera umutima mwiza wa se, uwundi nawe aravumwe arishwe kubera kuba naconetwe, apana kubera ibyaha, no, kubera kuba naconetwe cya nyina. Mwumva rero niyo mugomba kwigira abasinda bibazo, mukumva itegeko ry'Imana icyo rivuga, ntimuhezagira ababakomoka ko ngo mwubahe itegeko ry'Imana, ntacyo mubamarira, baravumwa, barahitanwa n'impanuka zitari zabategekanijwe nk'uko byagenze ku bakobwa ba Mikali. None rero muhumure, Imana ntizoreka kutugirira neza, naho ababyeyi bacu babyitwayemwo nabi, n'ababyeyi bacu babyitwayemwo nabi, tukaba turiko turababara. Kabiri, numenye kandi usobanukirwe ko ubwa mbere Imana ihorana n'abantu. Kabiri, sobanukirwa ko kuba kumwe n'Imana bisumba byose. Zaburi ya 60 umurongo wa 14 havuga ngo turi kumwe n'Imana tusokora ibitangaza kuko nizo nyanga abatugwanya. Dawudi niyabana ibigwanisho byo mushikana muri Edomu, Dawudi niyabana icyo mutwara muri Galahadi, Dawudi ntiyabona ikintu na kimwe, ariko Dawudi ashira mu mutima wiwe ko Imana igwanira abantu. Iyo umaze kumenya ko Imana igwanira abantu, wirinda icyo yanga, ukirinda icyo yakwangiye yakubujije, ukitwararika ikikunda ikishaka. Muri icyo gihe ubuzima bwawe bugira akanovera, ubuzima bwawe bugira agaciro, ubuzima bwawe bukuzanira agahimbano. Dawudi yaravuze ngo, ewe Mana waradutaye, watugize ubunywenyi, wari wadushavuriye, none tugarukire. Amakuba yose mubona murimo yazane ku Mana ava ku barozi, nta jambo bafishe ku buzima bw'umuntu asenga. Yazane ku Mana amakuba yose mubona murimo, ubwira Imana uti ni wowe wadutaye, iyo utaduta ntibyari gukunda. Kuko nutabwira Imana ngo ni wowe wadutaye, utaduta ntibyari gukunda. Imana nizoza mu mbaraga zayo. Mugabe yubona ko wayagarije, ibibona ko wamaze kuyegera, wavuye muri wa munuko w'ibyabizane byago. Muri icyo gihe Imana igukorera n'igiki? Ikintu Imana igukorera ikiza ikara kubyukura uruhara rwawe n'uruhara rwawe. Niyo isanze ari intege nke zawe, iravuga ati humura mwana wanje, ndaje imbabazi zanje. Nawe ushobora guta umugore wo mu buto, nawe ushobora n'ibikunda. Ageza muri Isaya 54. Imana niyifise icyo yokora kugira ngo abikunda bashobore kurokoka mu ntambara z'ubwoko bwose. Saba Imana irokoze ukuboko kwayo kukuryo kandi gukomeye cyane ubuzima bwawe, uburokogwe kubw'ukuboko kukuryo kukaba gukomeye kandi cyane. Ubundi nutabwira Imana ngo ize igufashe kwivuna abariko barakugwanya, abariko baguterana n'inzara, abariko baguterana n'amadeni, abariko baguterana n'amakuba, abariko bakwegeka ko ugomba wo kwigobyodzeke. Oya, urukiza ruterutse ku muntu naco rumaze, ariko urukiza ruturutse ku Mana ruza ruhondagura ibyago byose. Niyo mpamvu ndabwiye ngo Imana ni nyiniga, mukwiye kubimenya, mukamenya ngo itatugwaniriye twogwanisha iki, kandi nimara kutugwanirira umubisha nawe azovahe.
none rero mutegere neza abakundwa b'umukama ko Imana idashobora guheba uwayo. Zaburi ya 50 umurongo wa 15 aravuga ngo urantabaza ku munsi w'amakuba nzokurokora nawe uzoheza uninaze. Namburi ku munsi w'amakuba, namburi mu gihe cy'imibabaro, namburi mu gihe cy'agasuzuguriro, namburi mu gihe cy'agahinda, igihe cyo gutunura ngwino. Mana nimukakwenyere ngo muyivuge, muyisenge mu gihe munezerewe gusa. Muba mwihenze, nimubikore no mu gihe mutanezerewe, no mu gihe muri mu mibabaro murondera Imana, no mu gihe muri mu gatetegwe murondera Imana, no mu gihe muri mu gasuzuguriro murondera Imana. Kandi iratwita. Ijambo 41 niwe yigeze kuvuga umurongo w'icumi aratanga ihumure rihumuriza amarangamutima yacu. Cyo kimwe na Yeremiya 33:3 ati humura nabaza ndagutabare ndakwereke n'ibindi biruhije biteye ubwoba bitari bwagere ku buzima bwawe. Tabaza Imana. Ariko Isaya 41 wewe yaravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntugumbwe kuko ndi Imana yawe, ndagukomeza nkongera nkagufasha, nkagushikikiza ukuboko kwanje kukuryo gukora ibitunganye. Iri jambo niryo tuje gusengera. Imana mushobora byose, Imana yonyine ubutware, Imana yonyine ubushobozi, Imana yonyine ubudahangarwa. Ibona umutima wawe uyinyotewe, ibona umutima wawe uyihurumbira, ibona umutima wawe uyishaka. Ariko kirutse umutima wawe, dusenga Imana. Kandi wumve ko Imana itoguta, ahubwo irashaka kugutora. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, ndakuriraje kuko uri Imana yaduhaye kubona uyu munsi mushasha, uyu munsi udasa n'iyindi minsi, uyu munsi uhetse imigisha, uyu munsi uhetse ubutabazi, uyu munsi uhetse ubudahangarwa. Ndagushimiye cyane Mwami Imana kuko izina ry'umwana wa Yesu Kristo riraganje mu buzima bwacu, ububasha bwiwe buraganje mu mibereho yacu. Ndahamagaye izina rya Yesu Kristo ngo rize rikorere ibitangaza ubuzima bwacu, tubone kuba abahirwe ku bw'amasezerano wadusezeraniye. Ndasabye ngo uyu mubavu mota neza wacu wa saa sita z'ijoro ugere ku mutima wawe nyaguhora ku ngoma, ababyeyi batabagwe, ibibondo bitabagwe, eka twese dutegwe iteka kandi duteturugwe mu makuba atandukanye. Ubwiza bwawe Yesu nibutubeko, ububasha bwawe Yesu nibutubeko, imbabazi zawe Yesu nizitubeko, amaraso yawe Yesu naducikire, adutyorore tubone kwererwa mu byo dukora byose. Mana data wa twese ubyagiye mu ijuru, ndahamagaye ubwami bwawe ngo busewe muri twebwe nk'uko Yesu Kristo yabyigije abigishwa be mu kigabane cya 6 muri Matayo harabivuga ko wadusezeranye kuzodutabara, ko wasezeranye kuzokomeza ukagira neza bose bakwambaza mu kuri no mu mutima. Ubutabazi bwawe nibushike kuri twebwe uyu munsi, ubutabazi bwawe nibushike ku ngo zacu, ubutabazi bwawe nibushike mu gihugu cyacu, ubutabazi bwawe nibushike mu batware bacu, ubutabazi bwawe nibushike mu bibondo byacu, ubutabazi bwawe nibushike muri abo bose biga amadosiye yacu n'abakora imishahara yacu.
dukure mu karenganyo no mu ngorane zose, duhindura imitima, uduhe imitima mishasha kandi yera de, udutyorore kubw'ijambo ryawe kandi udukomeze utwuzuze umutima w'umweranda, uduhindurire amazina, amateka n'amahirwe, uduhindurire ibintu byose byari byarase guhinduka kandi utuyobore mu nzira zawe. Izina ryawe niryubahwe, izina rya Kristo nirivugwe, ubwiza bwawe nibudukorere. Maze uyu munsi turasaba abarozi n'abakinzi, turasaba abasuma n'abambuzi b'amahoro, turasaba ngushi n'abambuzi, turase ababeshi n'abaduteza ibisuzuguriro, twasa impanuka, twasa imikoshi, tuvunaguye amaboko y'abarozi, twikungumuye ubukene, twikungumuye imibabaro. Twebwe nyene ubwacu turabisize ngaho, duhagaze muri Matayo 11:28, aho Yesu Kristo wavuga ngo ingomwebwe mwese mushe kandi muremerewe, meze ndabaruhurira. Akira ubugumba twari twikoreye bwakire tuvunjira uduhe ububyeyi, akira ubukene twari twikoreye tuvunjira uduhe ubutunzi, akira ububeshi bwakira ibibyaha bitwakirire, turabyase tugiye kubintungane, twakiriye umutima wawe mweranda. Urakoze Yesu kutwemereye kudukura kwicankira igikundiro kikatuvogera, urakoze kutwemereye kudukuramwe amahana amahoro akaza muri twebwe, urakoze kutwemereye kudukura kw'ibisuzuguriro, urakoze mukuzi mwiza, urakoze mugira neza, urakoze mushobora byose, nuduhezagire suzi ahantu hose yari haragadutse, utobora amasoko y'amazi meza duha ubuzima hagati mu mibande. Hindura ubugaragwa bucika ibitanga by'amazi mu buzima bwacu, isi yari yaragadutse nawe yihindura icika amariba y'amazi. Geragezanya guhora ku ngoma, ukore muri bwa bubasha bwawe, uvomere kandi umereshe ibyiza muri twebwe, udukure mu gahinga, umeze iminyinya, ugwiza abakozi bawe benshi. Ibiti by'imihadasi ni ibiti bivamwe amavuta mu bugaragwa bwawe, mu bugaragwa bwacu abari utera ubushwari turonka akayaga, maze nyaguhora ku ngoma udukomeze, udufashe, udushigikirishe kwa kuboko kwawe kukuryo gukora ibitunganye kandi bihambaye cyane, kugira ngo babasi bacu batetegwe bamaramare, abo bose bari badufitiye ishari n'ishavu bacika ubusa, bacika umusaka n'ibyabo byankirike, abadutonganya bacikire. Urakoze ko watwemereye ko tuzobarondera tukababura, kuko uzoba waturavye ukadukura mu byago. Amen. Urakoze mukuzi mwiza, dukiza ingwara zitandukanye, dukiza imibabaro, udukure kuri urupfu, dukure ku bukene, dukure kwaka gacinyitso, utwubakira ingo, turerere ibibondo, ibisigaye tukuninaze nawe duhezagize imigisha yawe y'ubwoko bwose. Amina. Gitondo ciza, mugira indoto nziza, abakinzi bagende, abarozi bagende, amaraso ya Kristo adutyorore kandi tunezerwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amen. Imana iduhezagire kandi iduhe umugisha, iduhe amahoro kandi iduhe ubudahangarwa. Mu izina rya Yesu Kristo duhorane ubweze, duhorane ubwiza n'ubwizigirwa, twarahezagiwe, gira umugisha umwana w'Imana.